Distingués invités, honorable assistance, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous cet après-midi ou ce soir pour inaugurer ensemble un ouvrage important qui va contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population de Oichili ou de toute la Grande Comore au développement de ses activités économiques, à savoir la centrale photovoltaïque du Oichili. Je suis très fier de cette inauguration qui est le fruit d'une coopération exemplaire, basée sur une amitié, une fraternité sincère, une confiance mutuelle entre les gouvernements comoriens et émiratis et une détermination commune à promouvoir le secteur de l'énergie qui constitue un des maillons d'un développement économique durable. Je voudrais alors, à travers notre frère, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur des Émirats unis, exprimer nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à mon frère, le président des Émirats unis, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, à toutes les autres autorités émiraties pour toute l'attention qu'ils accordent en permanence au développement de notre pays et en l'occurrence leur accompagnement dans les objectifs de transition énergétique qui nous sont fixés. J'exprime notre reconnaissance pour leurs recommandations qui ont permis à notre pays de bénéficier du don conséquent et généreux équivalent à 4 milliards de francs comoriens destinés à appuyer le projet de développement des secteurs de l'électricité et de l'eau dans notre pays. Et je salue l'efficacité du Fonds arabe Abu Dhabi qui a assuré la gestion de ce projet, ainsi que l'entreprise Ortc qui a exécuté ce nouveau chantier avec un grand professionnalisme. Je reste confiant que la société Masdar suivra leurs pas pour assurer efficacement l'exploitation, la maintenance de cette centrale. Et je compte enfin sur le ministre premier, ministre de l'énergie et de la Sonalec, pour continuer à travailler en étroite collaboration pour une distribution satisfaisante de cette énergie. Honorable assistance, mesdames et messieurs, la promotion de l'entrepreneuriat et des investissements en général ne peut se faire sans une réelle indépendance énergétique. Sachez que le gouvernement comorien se mobilise pour mettre en place de nouvelles installations, mais pour cela, nous devons tous mettre en œuvre pour protéger, préserver l'existant afin d'encourager nos partenaires à nous soutenir. Et je voudrais donc, avant de conclure, remercier très sincèrement les habitants de Oichili qui ont voulu venir donner ce terrain et permis la construction de cet important ouvrage. Pour terminer, je voudrais donner rendez-vous, non pas pour la pose de la première pierre d'un projet, mais Inch'Allah, à la prochaine inauguration qui sera celle des tronçons de route nationale 3 et 4 qui relient Mitsamiouli, Oichili, Bahani et Tikoudi. En effet, l'État vient de confier les travaux de réhabilitation de ces tronçons de route à une entreprise de Chine après approbation de leur financement
à hauteur de 10 milliards de francs comoriens. Je tiens à renouveler ici notre grande gratitude à ces partenaires stratégiques du développement de notre pays. Je remercie les autorités locales, la notabilité et l'ensemble de la population de la région de Oichili pour leur accueil chaleureux et fraternel. Vive la coopération bi- et multilatérale, vive l'émergence de notre pays. Je vous remercie. Washilahangwe, Washilahangwe, Washilahangwe. Ngamwanao ndo kama juani abahanga nyarumwa mvua na katina jahu mvua getongo hunya mugabo na mkubali kami mwana hanyu bamiti kubali kahundo hatu wage watukufu wa Oichili, watukufu wa Komori zamba banu ne mwana kasome Qur'an kamyezi mudalamba ukaya hadekrete ukaya ekamshukuria kujomzidiani ekakamjashukuria hewe mabahe menji wa mtu mamuso katiyo hambiando akadai nao ekanyoti pia mtsanganyiha mkufuru Mwenyezi Mungu yosulia hanyu Mwenyezi Mungu ghaniyun hamid bagembuje janlia rihunde yegina Mwenyezi Mungu na himda hekamgwa benzi ndema yakautimizi ze azahe harma suratu Wadduha yambeuka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarlah wage Mwenyezi Mungu jala yarinke rikeradhi eka Mwenyezi Mungu abenzi abo kweza watukufu ngasonziani ngarjo waswili kamgwa benzi arjo waswili au kaya ramilo akadar shukurie rishukurie Mwenyezi Mungu shanga bana roba ukaya ekakuja shukuria mandama au kuna shukuria Mwenyezi Mungu akamngu kutumona hawe hawana damu hawankadhamana wajofanya zenongo basi ekaushukuriwa na damu wao abo shukuria Mwenyezi Mungu basi ngamzabo banu kwezi watukufu bangami Oichili undo hatu ngamu mshukurioni bwa Komore nyonti pia ngamu mshukurioni haukaya zezomana zinu ngao mahalazilio haufaume hunu nyide mchungwa mbumu mnikezo maana ngamu mshukurioni bo Mwenyezi Mungu yataala ukamshukuria mchungu wa mimi mke rais wa hanyu ani mke imamu al-Imamu Ghazali alhamdulillah hainu wakati nambaka wala dhalina ngamchungu amba amin ala dhalin abonga mumshukurioni nganyodingoni mwangu ede mananlo imamu eka imamu katinando alodingoni yabo kati imamu ebenganga mumshukurioni kwetu atukufa Komori aka mnikazo za manazini wakati uziro heli mwanihimilia mwan amini rifanya maamfukara alhamdulillah rihanse amani ya hensi tirohani navumwe nabaka gajakiri rudi urejei likuli shay'in sababa wala mguda kahanza chanyida sababu tirejei alhamdulillah razo katori dungana amani ngiyo maendeleo ngaendao rahunronze rahundani ramonze hata mmono tukufranki wao mahazi wizili na mengomili na ndaru rankiwa yeri asa ya heini afrikeni ila do amini fumanifainia nina hali radungana hata rawaswili lade mana rakauni ko amini fula ulau kauni kiwa Komori minna hunde bakhta ndo kati bakhti ya saa tena presi haza baba kana mshele basi homokura msifikiri kuna mdori nka marinka bale masema mama ivariomba ka trop de viande de gâte par la sauce basi tinkoza manana afrikani titimizi omwezi ujunu enfumtanwinu ngadorankiwe dhamana ya he yezisiwa zinzambase oyi ebange haraka kwezi watukufu na mtoze fataha zezo mana hizo restekeleza zikemfano zihente tareha ya hente hatu kaya yontinti ardhi
wanadamu washashi alhamdulillah inkwadha manangu wachindo wazifanya shaizo pia hari mdu tende habe yaho fungwe nyumbahe ngaja habe hunraji wengabe kale ungarubia zao karin kwenu afrikani jani maudu de seoi ujujan la se la kante hatu wasawa kalifelo harmekan wakalifelo harmekudi mondu wende wawaleze kupizo waje nizo banka mgwabenzi shaizo pia ikagarjabe ya hostori mwenyu bahatu kazina tababana ndemena kakwezo watukufu na Tanganyika ngamu mshukurioni heri rahimarlo wazimarendele yao wanrungwa Roma hiyo yo shughuli ya hao watowona shughuli ya hao watohishia shughuli ya hao summun bukumun fahum la alamun banu famato yotinonziro mfumato huishia ngabo wandu wafema tolma certificat baha shekha tolde ka uferoho akaka uferoho ematoka ono emashishoka ishia ai engobiro nzia yala moroni hata fumbuni kututabiha mabe kutuona abwero hode hafa satune mati ebenge mwajalia ndongo Roma hiyo shanyinyi ngamshukuri yao za jiri na singari aminiwa kamnyezi budu haba keti dhalimu inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimuna kwezo wako mru watukufu esha tungarendeleao daboka nyinyi amini kazi fanywa ngasifanyao he faida hensi waganwa Roma hiyo alhamdulillah ngarendeleao haba ha examen zero loniyo dia howana hatuka mwabenze rifanshauru wana wao irwalele riwanike msomo riwanike hazi wafanye wasije warengwa otaji ne bafujari wafanya ruge tsondizo bangena mke makini banga sonziani gardo wasoleka mgabenze ina mnarungara bano amilifunu gardo huwasudishika mnyezi mgabenze wekweza tukufa washili rikauja lewenu rije ritsamie omwenje ambao doaho wewu mti wa JUWA le JUWA kaliti mono kale JUWA lenzano unumwezi wa wewu Allahu nuru samawati wal ardi inu nuru mwendje chalinti JUWA inu noema Mwenyezi Mungu yarinka ya ukanga bandu alona gashi haringilo hunu wajiwa nao wandu wajanele gashi wanje sonende zao waruditse warengele gashi wadu wakausha ilatu wetabishao ngamwana usensizo nale gashi hedi zensizo sabi hao watomdu jembu mshehaliyo ne mwana na balango mna gashi le gashi kula hatu le amani le gashi kula hatu do kabazima le gashi kula hatu do hanzana le gashi kula hatu dio do kale wainu gasina zenongo zala zimwe maendelewendele hata gashi johuja lirenge ringeba pesa wanaoja fanya lazima benga mzigaresha bashinu ni mwambie inyoti pia kana refereshe yari bishel marahaba wananyasi wa Emirat Arab Uni ni mwanama Muhammad bin Zaid al-Nahyan namjua pia rimdamia kote namjua akamwambia ni siri na mshele mtizambe amkenzi amwambia ni siri wa mwanama wa roho simwambia shamtizambe kangamanzo ye Komori ikeinu eta ya he Emirat Arab Uni hanangalia tabami serie ngamanzo kamraja Komori ikebala mruhamange Emirati ambati kubali wagamona waja harfanya mwenje ngujo kafanya aeroport isawandi saze hazi yabo Emirati la kompani kwa jodoja hunu yabo nene swa diaspora kwa na utabiha waja wafanya hoteli ya Etandaya yabo nguroni soka hakubali abweza bakida siduka rimshukurie rimbeshele marahaba umwambie yabo mwana ambassadeur ka haini taratibu za usharfani riwasaidie nojo kasidwana nyao gasi tayari rifanye robo hizo wage mujalia omdungano ndasinao uke mfano harmo mdungano wa hatu ni wandu wa satine kama wenzi watu kufua Komori umahawunu garjo kausherehi ema hamengo mitao ya huru wagenga mabionika garjo ufanya
enungo yoma hakamili ngasile fete asijue sha umahara nzime banu ateje mu December ngal jonjo mabavuni no mahalani no robe kaya wandu warenge independence wa mgwatamani na warahemu ba wafanyando walona moyo wanike mndu mule waturike na husnul khatme kamgwa benzi riwoni sezakiri rambio wana no waja ukangamona uzinu hewe mtireje idingoni nganzo mfanye zinji hana zinza fanyiwa nge garjo fanya hazo kamgwa benzi amara asaya marhaba menji watukufu washili amara asaya Oichili-Dimani nyinyi do wazazi wa hensinu baike wazazi wako Pemba ndu ambajini chanyi do wazazi haruma anyi do baba wala do wazazi nyi do baba amkorije wazazi mbajini wa baba danyi seonya swa prusa si wa ruma na mwana msogodo rinko president bala ula uruma mrinkao nikali swali nika johar astaghfirullah ndatujonja husuda walaga mdirumao shofa umendanyi mfomeka do fanya uruma mndu balata de Muhammad Sheikh weshele wadata de aruma na Said Ibrahima bage sisi do aruma hanyu henyi bada mjori ruma garjo henda na mkebakini na sigarjo fanya nongo sojo mtsinzani toma ranyi wadzazero wa baba sido wana garjo fanya ruwasuka mgwabenze na kabati do fanya batina kari hundo ruhusa ya mbaba ya mzaze ne fatiha mbaba do sharafanya ruwasuka mgwabenze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ziambabile Jimbo. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات الغمريون. وانا اسمع كومور. ويلكم. ميكروفون. فيها ميكروفون. إلى كاليبر إلى لende. الأخوة والأخوات الغمريون. Wananyasi wa Komoro. الكلمات قليلة في حق هذا الرجل العظيم. Ema kaulu bukando raishiane mru mtukufoi. وأنتم محظوظون برئيس كالرئيس فخامة الرئيس غزالي. Mparisa bahati njema nyondu maparisa president hamando i president Zali. هذا الرجل الذي يسعى دائما Ye mru mtukufoi bokao zembio zahahe za daima. من خلال علاقاته الطيبة مع جميع أغلب الدول Yake na relation njema ndani zenzi zonzi pia. وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة. خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة. السعي لتطوير وتنمية جزر الغمر. إذا جهود زها هندوكا يدفلوبي كومور. جميع لقاءاته مع المسؤولين ورئيس دولة الإمارات دائما تكون عن كيفية تطوير جزر الغمر والشعب الغمري. Emionano ya hai pia ndene mavamana wa Komoro ndene mavamana wa Imarati au handise president wa Imarati dena mna ne tartibu ya hondela usoni Komoro. ونحن كدولة الإمارات نفتخر بالعلاقات الثنائية مع جزر الغمر وخاصة مع الرئيس غزالي. Na sisi daula Imarati si ujifahari. Hizi relation njema za hatu ndasina Komori hasa hizi relation za hatu na president Zali. وسنبغى دائما إن شاء الله ضخر ودعم لهذه الدولة وحكومتها ورئيسها. Na singa sino taarifu wa daima wautekeleza njema za hatu na usaidia Komoro. حتى تتحقق رؤية الرئيس غزالي 2030 إن شاء الله. Hata ila vision ya president ya 2030 ihakikishie namna bokao nda ya yangali. هذه كلمة للتاريخ حبيت أن أقولها أمامكم. Yanuma kalima bokao ngajo shehe tarehi ngajo yeshelea. والله ولي التوفيق.
Mwenyezi Mungu mwenza taufik alhadia. Kwezi hata mpaka ndavano garjume ya insia yemhuwa dawla narnikiwa ya fatha. Mwenyezi Mungu yaribushire zoka na kheri, yariwasilishe ho makazini insha Allah. Fatiha. Riesheleo kama udu insha Allah baada ya fatha omjiniti kudi harmasararu asonti pia garendao rakaze lebelasaya wa Mwenyezi Mungu ajore namo hata maudu insha Allah. Bismillah. Narbwenzia chef de l'état ya vile photovoltaïque o wakati unu ngarsi hao mitiel doshele ziza ya ukaya ngarnyongo wao ye pare atari sihe ho mitiel ngareshele za ukaya elera inu ngarnyongo wao hasonti pia rendera inaugure officiel